Geng, sebab dia orang budak-budak tolong saya kan, saya belanja di 10 saat isi penuh tori ni. Apa dia beli, saya bayar. Okey? 10 saat lah. Hati-hati sikit, jangan jatuh-jatuh tau. Okey. Okey, orang standby . Yang pertama, hati-hati sikit, jangan jatuh tau. Okey, saya cakap 1, 2, 3 baru start 10 saat 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9, 10. Okey. Kakak nak belanja. Oh, budak ni pandai beri lah. Tengok 300 lebih. Okey, dia orang 3 orang promise saya tahu tak, saya ambil balik. Yang pertama kena hormat dengan cikgu dengan ibu bapa, lepas tu rajin belajar, okey? Okey. Kami akan mungkin. Okey. Balik hati-hati sikit. Beri video